Dahil nga aton pagsalinurog, inuupod naton aton pagpasalamat ang Ginoo kinin masunod nga mga intensyon, pagampo para andahin ang pagpahuway han mga kalag ni Catalino, Rafaela, Maria, Valentin, Ignacio, Candida, Concepcion ug Sosimo. Paghalad han Carino family. Sugad man paghalad ng pagpasalamat sa Dios tungod ang mga bendisyon na ginhatag. Inugdan ang mga pag-ampo ni San Vicente Ferrer, paghalad ni Tessie Garudo. Para sa pagpahuway ang mga kalag Antonio, Andres, Rosario, Angel, Remedios, Venancio, Victorio, Melchora, Gaspar, Baltasar, paghalad ni Pamilya. Mga kalag ni Rogelio Senior, paghalad ni Nicosia family. Ang mga kalag ni Raimundo Senior, Mateo, Edad, o Raimundo, paghalad ang bugos nga pamilya. Parahan kalag, mga kalag ni Erlinda, Ernesto Senior, Elpidio, Tomasa, o Solita, paghalad ni Mr. at Mrs. Rodolfo Magno and children. Mga paghalad din pagpasalamat, mabindisyon nga karawat, inagihan mga ligahan mga pag-ampo, ang mahal nga patrono, San Vicente Ferrer, paghalad ni Susan Dagino and family. Superman, paghalad din pagpasalamat, ang mga bendisyon nga kinakarawat, ang mga yan, Baras Alumni, Baras Elementary School Alumni Association. Naduyog kita liwat, ini nga pagsalinurog, ini nga sagrado nga buruhaton, han panimalay, late Eli Kabusura Senior. Hangaran hanamay ug hananak ug han Espiritu Santo. Amen. Ang ginumada iyo. Opay nga patron hayo nga tanan mga kabugtuan ko didaka na Kristo. Didahini nga kapuran naton kapiestahan aton pagpasidungog aton patrono San Vicente Ferrer, Pangaro naton ang grasyahan Dios. Naparigunon na naton pagtuo, agud makapagpadayon kitahin pagserbi haiya dito mga pagkampungan mga panabang naton patrono. Kabugtuan na pagandam naton pagsaurog hini nga santos nga buruhaton, panumdumangan pagpasulitaan ay anaton mga sala. Sarabat nagputugan ako nga makadirahom nga Dios. Igahiyo akon kabugtuan kay nakasala ko hahuna-huna, hapulong buhat hapagpasibaya. Tungod hanakon sala, hanakon dako nga sala. Sang maya ko kan Santa Maria Virgen, kan mga anghel ug mga santos. Ug haiyo akon kabugtuan, ngay gampo akon hiyo haaton Ginoo nga Dios. Tuwinon takitahan makagarahom nga Dios, pasaylo na naton mga sala. Ngem dadon kita niya ngadtuhan kinabuhi nga dayon. Amen.
Sumasampalataya sa Diyos sa kahitasan. Magampo kita. O Diyos, kay imo man ginpakita ha mga nahisasalaan, an kapawahan imo kamatuuran, basi makabalik hirangadahan imo dalan, puligian nga tanan nga kaapihan Kristohanon nga pagtuo, hinpag sa likway han mga nasupak han imo ngaran, ngan hinpagsunod han nga tanan nga kaangayan. Pinaagyan namon kini Kristo imo anak, nga upodhay mo ganis Espiritu Santo, buhi ug nagahari Dios sa dayon nga mga katuigan. Palayon pa nga lingkod nga namati tan Santos nga pagpasa.
Pagbasa, tika ng mga buhat ng mga apostol. Ki Esteban nga usa ka tawo nga punuhing grasya ug gahom han Dios, nagbuhat hindagko nga mga milagro ngan mga urusahon dida han mga tawo. Kundi sinupak haiya in mga tawo nga kaapi han sinaguga han gingangaranan nga talwas nga mga tawo nga may mga Hodeo nga taga Cyrene ngan taga Alexandria. Nakiglantugi kan Esteban hira nga iba pa nga mga Hodeo nga mga taga Cilicia ngan taga Asia. Kundi ang Espiritu naghatag kan Esteban hindako nga kinaadman sanglit waray gud hira makakabaton haiya. Sanglit nagsul hirahin mga tawo hin pagpasiring. Nakabati kami haiya nga nagpapakaraot kan Moises ngan han Dios. Didahini nga paagi gintukso nira hin kasina kan Esteban an tawo an katigurangan ngan an magturotdo han balaod. Gindakop nira hi Esteban ngan gindara ngadto han natabangan han labaw nga hukmanan. Niyang ginpasulod nira in mga tawo hin pagbuwa kontra haiya. Nagsiring inihira. Pirmi nagiginakan ini nga tawo kontra han aton baraan nga templo ngan han balaod ni Moises. Nakabati kami nga nagsiring hiya nga pagrurubon ini nga Hesus nga taga Nazaret, ini nga templo nga pagliliwaton ang nga tanan nga mga turumanon nga iginbilin ni Moises haaton. Tinuto kan Esteban ang nga tanan nga nalingkod halabaw nga hukmanan. Ngan kinita hira nga anawong ni Esteban sugad hinawong hinusa nga anghel. Anpulong han Ginoo. Salmo responsorio, an iyo baton, palaran adto nagtutuman, han balaod han Ginoo. Palaran adto nagtutuman, han balaod han Ginoo. Palaran adto nagtutuman, han balaod han Ginoo. Bisan kunan mga punuan magkaurusa, pagplano akon hinpagkontra. Mga turumanon nimo akon pagaadman, ngan diri ko gud pagpapasibayan. An imo mga sugo nakakalipay haakon, kay amon akon mga magtaragdong. Palaran adto nagtutuman, han balaod han Ginoo.
Ginoo. Gintugan ko ang mga buhat ko nga tanan, sangliti mo ako pinamatian. Tutoy ako, hani mo mga dalan. Bulig ako, basan imo palaon, haako santo pon. Nganan imo mga pagturunan, akon pamamalan dungon. Palaran at tunag tutuman, hanbalaod han Ginoo. Ayaw itugot nga karatan ako mahingagto. Sugadan imo mga balaod akon ituddo. Igintugan ko anakon kamasinugtanon. Pinamatian ko animo mga paghukom. Palaran at tunat tutuman, hanbalaod han Ginoo. Ang Ginoo madaon sa haiyo. Pagbasahan santos nga ebanghelyo sumalakan San Juan. Hinkit-an han mga tawo nga nakadto hatabok lanaw nga uusa nala ang nahibilin nga sa nahibala nga diri og si Jesus, kundi iyala mga tinun-an ang ginikan. May iba nga mga sakyan nga nga Tiberias, dinuong hiran pinangaunan han tapay katapos pagpasala. Pagkakita ko nga waray didto Jesus o aniya mga tinun-an, sina kay hirahin ngan kinadto hakapataom pagbiling haiya. Paghiagi Jesus ang tao didto hatabok han lanaw, nagsiring hira haiya, magturuddo, kano ka pa
nagbaton tan ko kamo hintino. Ginbibiling ako ni kay kinaon kamo han tinapay nga ubusog kamo. Diri tungod nga hinsabtan niyo ang mga tigaman han akon pagkabudlay tungod nga tudunot. Kung pagkabudlay kamo tungod sa pagkaon nga nagpapadayon at puhi, walay katapusan. Ihahatag ang tawo. Tang iya ang Diyos amay, ang karigun, ang ikagamhan. Sa nagkaian na hiraha iya. Ano man ang buhat, base makatuman kami, mga ipinagbubuhat haamon han Diyos. Nagbaton ni Jesus. Amo ini ang karuyag han Diyos ipabuhat ha iyo. Han iya sugo. Mga kabugtuan, upay nga sumat hanaton dayon ng kataluwasan. Anaton mga pagbasa bagahin haom kaupay kung aton susubayon ang istoryahan nga buhi ni San Vicente Ferrer. Anaton mga pagbasa didahin nga panahon han pagkabanhaw haom kaupay han istoryahan iya kinabuhi. Maaram kita nga aton mga nagdidibusyon kan San Vicente Ferrer, maaram kita nga usahiya nga tawo nga tinagan ng Dios hintalagsaon nga mga gahom, hinaadman, pagkabuutan, pagkamapausanon, pagkamakarik mag-preach, mag-explicar han santos nga kasuratan ug mga pagturon-an han simbahan. Ngan aniya kasing-kasing nga maluluyon han mga kablas. Gintugutan liwat iya han Ginoo hin paghimo hindamo nga mga milagro. Daring dito ng istorya, na-record na simbahan itong Vatican, naka-record sa ng mga milagro, maabot 600 ng mga milagro. Gusto na kinabuhi. Pero, sa rin ba, damo pa ng mga milagro ay mahi-record kung susumahon nga tanan, masobrahin yukot ng mga milagro. Kanyaging buhat, ganiya kinabuhi. Idugang tapahini nga haniya panahon nag-ukoy hiya didahin panahon nga nakadahin krisis ang Katoliko nga simbahan. Urahin pagkadako nga krisis. Kung baga aton niya na ahani kitahin krisis yan aton panahon tungod ng mga gerra, ang mga kasamok. Ang krisis naton kaapipahan aton krisis nga hingkukontra ito Santo Papa. Ito mga dumagko, mga gamhanan di nakalibutan. Kan Trump, niya Vice President, niya Secretary han Defense. Linggo kontra ang Santo Papa tungod kay na niya kontra han mga gera. Pero ang panahon ni San Vicente, ang problema mismo nakadaan Katoliko nga simbahan. Nakadaan mga leaders ang Katoliko nga simbahan. The point nga inabot panganihin, nagtulo panganihin Santo Papa. Nagtulo pa ang Santo Papa. Pero habot nga hiningatanan, gintawag, ginbutang hiyahan Diyos, nga matao di dahil nga panahon, base tumindog hiya. Nga kung may ada, mga leader sa simbahan nga naging mapahikason, iya ang nasurahan niya kinabuhi, mapainubsanon. Nga kung may ada, mga leader sa simbahan, tungod kay mga tao, lagi hapon hira, nga nahubog ihingahom, iya nahubog di ihingahom, kundi hingkamaluluyon ngan mapaubsanon. Natawo hiyahan 1350, katara na kita yan na, 2000, ano ito nga tuig yan na? 2026, 1350, ug namatay hiyahan 1419.
bagatera. Sa 69 niya edad han kamatay niya. Natawo hiya dito ha Valencia, ha Espanya. Pero an iya misyon waray la dida ha Espanya. Didahan panahon nga masamok na, nagsasamok na, nagugupong na indamo nga mga Katoliko. Nagsakripisyo hiya, nagbinaktason, naging usa nga pilgrim, nagpilgrimage siya. Ngan aniya tuyo pagsangyaw han maupay nga sumat. Nagbinaktason, nahingad sa iba-iba nga mga nasyon. Diri la iba nga baryo, diri la iba nga bungto, diri la iba nga probinsya, kundi iba nga mga nasyon. Ngadto ha Pransya, ngadto pa ha Italy. Pag di binaktason la, pagsangyaw han maupay nga sumat. Pag encourage sa mga tao nga nawawadan na hing paglaom tungod ang mga kasamok nga nahinanabo. Ginamit niya ang ginhatag ha iyahang Ginoo nga kamakarit sa panunahuna, pagmakarit ng pag-explikar han mga pagturunan han Ginoo. Ginamit niya ang grasya han Ginoo in paghimo hin mga milagro. Diri para hiya kilalon, diri para hiya ang pagdayawon, diri para damo ang mga tao nga bumilib ha iya, kundi pinaagi klaro ha iya kan San Vicente. Pinaagi niya kinaadman, pinaagi niya magwari, pinaagi niya mga milagro. Uusalaan niya tuyo. Nga base ini nga mga tao kumusog anira pagsarig han Dios. Amoy naging sumata nato ebanghelyo. Anong siring aton Ginoo Kristo siring niya nga mga tao. Ano man pagpakianhan mga tao, ano man ang sadang namon buhaton, base makatuman kami ang mga ginpapabuhat sa amon ng Diyos. Baton ni Jesus, amo ini ang paglaga Diyos ipabuhat sa iyo. Sarig kamo han iya sinugo. Hinuan sinugo han Diyos, ang Ginoo Jesucristo. Ug tikang kan Jesucristo, igintindog niya ang simbahan, hino ang ginsugo ni Jesucristo. Amo ang mga apostoles. Ug tikang ang mga apostoles, ang mga kaobispuhan, na amo ang dayon nga mga nagpapasangyapan maupay nga sumat. Ikang ang mga kaobispuhan, amo ang mga kapadian, nga namumuno didahan mga magkalain-lain nga mga parokya. Ug tikang ang mga hindi nga pagtuuhan simbahan, nakadaliwat, igintapod, iginsugo han Ginoo. Ang mga namumuno naton gudti nga simbahan, nga amo naton mga pamilya, hino ang tinapuran hang Ginoo, gan aton mga gudti nga simbahan, aton mga panimalay, ang aton mga kag-anak. So mga kag-anak, hinumdumi, mga sinugo kamuhan Dios. May misyon, dirihin pamarayaw, dirihin panhambog, pareho kan San Vicente, pagtuman han sugo ni Kristo, sarig kamo ha iya. Nga naton mga panimalay mahibarohin pagsarig han Dios. Amo ini ang misyon ni San Vicente. Han iya paglakaton. Ginamit niya nga tanan nga kaupayan nga ginhatag han Dios sa iya, diri para ang tawo sumarig ha iya, kundi para hira ang tawo sumarig han Dios. Kinahanglanon ta ang pagsarig han Dios. Kay maruyag kita madiri, mag-aagi kita hin mga kakurian, mag-aagi kita hin mga problema. Ngani usahay ang mga problema, mga kurian nga aton ginaagian, nati kang mismo didayt aton mga hinigugma kinabuhi. Ang nagdudurot sa aton hin mga krus aton kinabuhi, mismo ada aton mga sulod balay. O diri tungod magraot sira nga mga tao, kundi tungod kay kaparte inhit aton kaluyahan. O dahil ito kita, nakakabugat sira kinabuhi. Pero iini ang tuyo. Haluyuhin ni nga tanan ng mga kaluyahan naton, haluyuhin ni nga tanan ng mga kurian na pinaagian. Diri unta mo para ang aton pagsarig Dios. Kaya panahon han mga kakurian, damo nga mga nasulit aton mga hunaon nga nawawaray na dida ang imahin han Dios. Natapod kita it aton kwarta, aton salapi, natapod kita it aton poder, it aton posisyon, natapod kita it aton physical, mga pamahong-pahong, natapod kita it aton mga trabaho, natapod kita it aton mga propiedad, kay hagluwag at katunaan, damot at tinatapuran. Iti
natapod din pusil. Di ba natapod din missile. Pero ini yan din susumat ni Kristo. Tapod ang Diyos. Diri unta mawara ini. Amo ini ang misyon. If there is one thing na mahinumduman naton kan San Vicente Ferrer, iya gintuman ini nga kan Kristo. Igin pabuhat. Nga tumapod ang mga tao han Dios. Tumapod kan Jesus. Na kaya ano nga matapod kita kan Jesus? Kaya ano nga matapod kita haiya? Tungod kay, kung babasahon mo santo sa kasuratan, babasahon mo santo sa kasuratan, waray tao nga makakatupong han iya gahom. Kay hiyala, hiya nagtatambal han mga magsakit, hiya nagbabanhaw han mga patay, nalabawan ni tanan, hiya ang naghahatag han kinabuhi, na waray katapusan. Waray gamhanan, di nata kalibutan, na makakahatag ang kinabuhi nga waray katapusan. Madiano kariko hintawo, madiano kadamot imugahom, mapatay ka lagi hapon. And waray mo gahom pagbanhaw, hay mo kalugaringon. Ayaw tapod ang gahom, ayaw tapod iti mo posisyon, ayaw tapod iti mo ginadman, ayaw tapod iti mo ano lang may babruan. Lugod, gamita iton. Sugad kan San Vicente Ferrer, gamita iton. Base, pinaagi ha imo, mabindusyonan inamo ng mga tao. Katapusan, dilang kinabuhi ni San Vicente, diri ini may ngalimtan. Bisan ka diin magbasa, ito niya kinabuhi. Iya kinabuhi, bisan ano nga literature din basahon. Importante ini nga bagay, ida iya kinabuhi. Nga inabot in punto, nga gimproybahan hiya han Dios. Kung tubtub nga ang kanay hiya masarig. Hiya mismo gimproybahan han Dios. Now, inabot in punto, nga okay, sa kadali nagtulo ang Santo Papa, pero nag-iniha nga nagduha ang Santo Papa. Ang usa nga Santo Papa nakadiha Avignon, nakadiha France. Ano sa nga Santo Papa? Obispo nga nag-ordin ha iya. Sangkay niya nga padi, katapos naging obispo, katapos siya ang nag-ordin ang pagkapadi ni San Vicente. So suog din nga magsangkay. And then later in life, ini nga obispo nag-claim nga tungodhan krisis ni nanabo. Usahiyahan mga nag-claim nga hiyaan Santo Papa. So nagduwa ang Santo Papa, ano sa nakadiya France, ano sa nakadtuha Roma. Suok niya nga sangkay. Kumbaga hautang nga kaburuton, may paniyaw nga kaburuton kasi nag-orden ha iya. Pero di daham iya pagpamalandong, iya na pamalandungan nga diri maupay ang nahinanabo. So kinadtuya hininga iya sangkay ngan suok nga obispo nga ikaduha na-claim nga Santo Papa. Ug iya iginsaring ikang yana. Diri nak masuporta imo. Kay diri nakakaupay han kabug-usan ang katilingban han Dios. Diri masayon ani gimbuhat, diri masayon. Pero tinindugan niya ang kamatuoran. Kamatuoran nga basihan iya pagtuo. Nga basihan iya ginsasangyaw. Maulul man ha iya, maaram iya maulul liwat ha niya sangkay. Pero para kan San Vicente, diri an imo kalipayan, diri an akon kalipayan, kundi ang kanan Dios kadarayawan. Salit igin tinindugan niya ang kamatuoran. Inilo biyahin pagsiring, mabulag ako ha imo, kay diri ini nakakabulig, ini nga sitwasyon,
Diri ini ang kaburoton ng Dios. Diri ini nakakaupay ang pagtubuhan mga tao idahan ira relasyon ngadto han Dios. Naging usa ini nga irestoryahon. Naging usa ini nga irestoryahon ini nga ehemplo. And later on, oray mag-iha hadto. Oray mag-iha nga nitikan nga kamatay. Oray mag-iha. Nagamayada nga haw, nakakontribute ini nga dahang pagkaurupay nga haw, pagkaturuhay nga haw. Aniya baraan nga kinabuhi, aniya ehemplo, aniya mga ginbuhat, nga mga milagro. Nakakontribute nga dahan pag-reconciliation hasta nga inabot nga haw ang punto nga nasulbar na ang problema, binalik nga haw usa nalaan Santo Papa. Mga kaagi ini, kay ini nga aton simbahan, mapakiana siguro kita, may tatabo ngayon ini simbahan, yes. Kay ini nga aton simbahan, ang simbahan, katoliko nga simbahan, sagrado ini nga simbahan. Sagrado. This is a holy church, sagrado nga simbahan. Pero ini nga sagrado nga simbahan, kinukumpuner ng mga tao nga magpakasasala. This is a holy church of sinners. Ngan maaram, si San Vicente, maaram niya, lagi na kay Padi iliwat niya. Ubus kita magpakasasala. Pero ini nga ato ninaapihan nga simbahan, sagrado ini nga simbahan. Kaya ano nga sagrado? Kaya ano nga sagrado ini nga simbahan? Kaya ano yung mga membro magpakasasala man. Diri tungod ng mga membro. Sagrado ang simbahan, tungod kay tagpundar niya, sagrado, si Kristo. Ang mga kakulog, may dako gin-post. Kakulog ba? Tangin nila. May dako gin-post nga na-siring. Nga 2,000 years na ikang pagtindugan ni Kristo, ini nga simbahan. Damo na nga mga tao, mga individual, mga grupo, mga ginhadian, mga superpowers din na kalibutan, nga karuyag magbungkag hini nga simbahan. Pero kung kay ano, nga waray kabubungkag, ang mga tao na nihingalimot, nga ang tagpundar hini nga simbahan, nga nagsusustiner ang katoliko nga simbahan, diri ang Santo Papa, diri ang kaobispuhan, diri ang kapadian, diri ang mga tao nga mga binunyagan, diri. Ang nagsusustiner, ang nagpundar, nga nagsusustiner ng simbahan, adto nga nado pa. Nanamo ini ang ginpunto ni San Vicente Ferrer, bihin nagkikipagdebate yahin mga tao hadto nga panahon. Mga tao nga dinatuuhan Dios, mga tao nga natuuhan Dios pero nasupak, dinatuo kan Hesus Kristo. Nagkikipagdebate niya. Diri mapupukan ini nga simbahan tungod kay diri tao ang nagpundar hini. Dios. Matuod nga tao, matuod nga Dios. Hesus Kristo. Yan ang adlaw, maging sasaling urog naton ini nga piyesta ni San Vicente Ferrer. Aton unta hinumduman. Una, ini nga pulong ang Ginoong Kristo, sarig ang Dios. Pasalamat ang Dios, kanimo kinaadman. Pasalamat ang Dios, kanimo maupay nga panlawas. Pasalamat ang Dios, kanimo kusog. Pasalamat ang Dios, kanimo mga hiagi. Pasalamat ang Dios, kanimo trabaho. Pasalamat ang Diyos sa mga bunga ni mga pagbudlay. Pasalamat ang Diyos sa inyo mga kasangkayan. Pasalamat ang Diyos sa inyo pamilya. Pero never na masurakahan Diyos. Never na maghuna-huna ka, nga gamhanan ka, nga matupong ka. Labi na nga malabaw ka ang Diyos. Pahinumdum lain. Kay usahay, nasugad kita. Nahuhubog kita. Kita aton mga kaupayan na naratagamtaman. So, ang punto, sarig ang Diyos. Ikaduha, gamita kung amit ada nga bendisyon, sugad kan San Vicente. Kung bimbendisyonan ka han Ginoo, pagpaubos. Pagpaubos, kay dugang pangabindisyonan han Diyos, ang tao na mapaubusanon. Basahan ni Santos sa kasuratan, waray gimbibindisyonan nga pahitason. Ang gimbibindisyonan han Diyos, ang mapaubusanon. Ginagamit nga instrumento ng Diyos, base mahimo nga bendisyon liwat han iba. Kay gidahan imo pagpaubos, makakabendisyon ka hindamo nga mga tao.
Pero kung magpahitason ka, may himo ka nga maldisyon, nagtuhan iba, kasamo ka, ang komunidad. Hintagan ini hinduon, hanaton patrono. Nga ni katulo, aniya permi, ang kukuhaan ng kusog, ayaw hinangalimot, yung pag-ampo. Kaya ang pag-ampo, ang relasyon naton nga Tuhan Dios, amo ang maggigiya aton, nga dahil damo nga mga kamatuoran, nga makakahatag aton, hinrigon, aw nauna og kasing-kasing, og kaisog yung pagsiring, at siya ini ang kamatuoran. Pagdudumtan na laak niyo, pero titindugan ko ini. Pareho hiya, kanaton kan Esteban, di natin siya na pagbasa. Si Esteban, anon mahinanabu, waray may sumagni, pero ginsangyaw ni Esteban, nga Kristo na banhaw, tikang mga mimatay, nga hiya Ginoo og Dios. Damo ang nagpupugong, na diri niya igsumat inyong kamatuoran. Kuni nahaorhi, pagdadanason nira Esteban, ngadtong gawasan bungto, ngan pagrarabkon nira, nga daan kamatay. Pero Esteban, waray magbaguhan niya gintutuukan. Na Jesus, nagsakit, namatay, nabanhaw tikang mga minatay. Na nagpapasaylo aton, na naghahatag aton ng regalo, ng pag-anggi, ang kinabuhi. Amo liwat ini, ang aton patrono. Andam hiya, pagtindog ang kamatuoran, bisan ko nan iya sangkay, magdumot sa iya, bisan kon mahiubos ang iya sangkay, bisan kon mahiubos ang ibang mga tao sa iya. Pero para iya, ang kamatuoran ni Kristo, ang iya relasyon nga kang Kristo. Uguunanhon na mapaparigo na naton relasyon na iya, pinaagi ang aton mga pag-ampo. Ug ang pinakahataas, pinakaimportante nga aton pag-ampo, amo ang santos nga misa. Ini nga aton gimbubuhat, yan na. Mga kabugtuan, anuman ang kadatag sa aton, na naton gintutuyo, dinhi nga pagsalin urog naton hindi nga piyesta. Anuman naton pinangangaro ang Ginoo, pinaagihan bulig ni San Vicente Ferrer, hindi nga pagsalin urog ang piyesta, itugot untahang Ginoo. Ug anuman nga kaupayan nga aton ginaaro, makapatubo, makapalangbo ang pagtuo, o makapahimo ha aton na bendisyon nga daan aton kasi tao. San Vicente Ferrer, igampo mo kami. Amen. Palayong kita pagkatukdaw. Rabatigdog kanta naton pagtuo na kabuhan Dios amay nga makagarahuman nga tanan magpuruhat ang langit una sa Kristo yabugto nga nako gapo higit panampo nagahuman Espiritu Santo insakit sa sugo ni Poncio Pilato ginray sa krus namatay nga ni ginlubong linusan nga to mga impyerno ay katulok daw nabuhat dan mga minatay. Sinakalangit nalingkod ang tuwan Dios amay nga makagarahom nga tanan. Igang dito makaniliwat kay maghukom han mga bukid han mga minatay. Nato akuhan Dios Espiritu Santo na may Santa Iglesia Katolika na may pagkakangbidahan mga santos nga may pagwarahan mga sala nga may pagkabuhin mga lawas nga may kinabuhi nga waray katubtuban. Amen. Mga kabugtuan puno hindako nga kalipay ipahayag naton ang haaton Ginoo Jesucristo anaton waray ruhaduha nga pagtuo han ikinaadlaw niya nga pag-upod haaton. Kakada pangamuyo mabaton kita nga tanan hinpagsiring Ginoo pamatii an imo bungto. Basi mga tinubyanan han aton simbahan, kanun hinumdum nga dasigon ha presensya ni Jesucristo, nga iya kaupod og suo kaupay nga kabulig ha iya paglalakaton, magampo kita ha Ginoo. At
Yun nga rigonon ang mga pinuno hanaton gobyerno, didahan pagkaurusa, kaupayan ug kamunawan, magampo kita. Basitagan kusog ug kadasig ang tagsa nga Kristohanon, hapadayon nga pagsaksihan kamatuoran ug ang kataluwasan dikang kaniso Kristo. Haliyuhan mga pagruhad magampo kita. Basi ang kalipay hanbungtuhan Dios, dayuday puso ang kamati nga binagud han batan-on nga mga kaari ngadto madinasigon nga pagpasamwak han Ginoo, magampo kita. Basi ang aton kabugtuan nga nagkamatay na, makakarawat ang kahimpitan hansaad nga mga kaupay ang Dios non nga puroy-anan, magampo kita. Mati mahigugmaon Ginoo, ang mga pangampuyo han imo magtinuohon. Ngan itugot nga dayuday magpasalamat kami nga malipayon, ngan magmakanunayon hapag sulsog handalan katalwasan kay kauman anamon at bayan nga buhi ug nagahadi hadayon nga mga katuigan. Amen. Alayon pa nga lingkod nga sarabag kita pagkantahan pagkalat.
Tuan, kung kayo naton hal, karawat Diyo ay makagahom sarap. Karawat tahan ginuwi nga mga halal, tikang hayo mga kamot. Dahil paghimayan iya ngaran han kapulsanan, kaupayan Ginoo ini nga mga halad han imo malipasan ngan tungod gintagan gintagan man nimo kami ninungdan hinlabis nga kalipay ini hatuna pit untay ni nga kalipay didto halangin pinaagi ka na sa Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo madaha iyo. Ang iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios. Amay nga makagaraho, angay ug sa danggod nga magpasalamat kami haimo. Pinabigan na sa Kristo nga amon Ginoo. Gindadayaw ka namon hinlabis nga kalipay di dahil niyahonan pagtanaw. Di ni Kristo nahimong amon unong han Pasko. Ginhimo kami niya nga mga anak han kapawa. Basi makaangkon kami han bag-o waray usan nga kinabuhi. Ginbuksan niya ang mga ganghan han langit. Hapag karawat han iya matinuuhon nga bungto. Aniya patayon amon naglukat amon kamatayon. Aniya kabanhaw amon nagbayaw amon bago nga kinabuhi. Sangli punon kalipayhan pagkabanhaw. Nga tadya katahan kalibutan nagraraya. Ngan bisanan kagamhanan halangin. Udan hugbuhan ka anghelisan, sarabat nga nagawithan imnuhan imo himaya, hinwaray hunong nga pagsiring. Napupuno ang langit ug tuna. Sana nakahitasan. Sana Santos ka kayud Ginoo gan nga tanan nga mga tinuha nagahatag haimo hinangan nga pagdayeg.
Kay pinaagihan imo anak Heso Kristo nga amon Ginoo ug tungod han nabubuhat han Espiritu Santo han nga tanan imo ginbubuhat ug ginsasantos. Dayuday nagtitiro ka hin mga pinili mo nga mga pasikan han pagpunias ngadtuhan katunod han adlaw mamayada puraw nga halad hapag himaya imo ngaran. Sanglid Ginoo, gindadara namon ngan hiyaimo ini nga mga upa. Nangangamaya kami nga imo ini santoson, pinaagihan gahom, hanamo ngahaw nga espiritu, basi mahimo nga lawas, ug dugo han imo na Heso Kristo nga amon Ginoo, hakanay sugo nagsasaurog kami hini nga santos nga Eucharistia. Kaya tumagabihan paglinguo haiya, hinuha hiyahin tinapay, ngan haimo nagpasalamat ug nagdayig. Iya ginpinit-pinit ug gihinataghan iya mga tinunan, ngan nagsiring. Karawatan hiyo, ngan kaon kamo nga tanan hini. Kaya mo ninakon lawas nga igtutubyan tungod haiyo. Kaumanhan panihapon iya kinuhan kalis ug nagpasalamat liwat imo. Kinatagpihan niya mga dinunan nga nagsiring. Karawatan hiyo, nga inom kamo nga tanan hini. Kaya mo ininirimnan akon dugo. Ang duguhan bago, waray pagkapapat, insaran nga iguula tungod iyo ang tanan nga mga tao, kasi mapasayo ang sala. Buhat ay niniyo nga hinumduman, haakon. Higubantaan misteryohan pagtuo. Kapag dumdum Ginoo han kamatayon han imo anak kapag tubos sa amon, han iya pagkabanhaw ug pagsakahalangit samtang namumulat kami han iya pagbalik, amon ginihimo ining buhi ug puraw nga halad hin pagpasalamat ha imo. Simplati nga mapanguron ini nga halad han imo singbahan ug ini nga unong nga nakapahimuot ha imo. Nga nitugot nga kami adton ginbubusog han lawas ug dugo han imo anak mapuno han iya Espiritu Santo ngan magin usa nga lawas ug usa nga espiritu didaakan Kristo. Himuon unta kami niya nga walay pagkatapos nga upa ha imo. Basi makaanggit kami ang surundanon ang imo mga pidili upod han balaan nga Virgin Maria, Eresa Diyos, ang balaan nga esposo, ang balaan nga apostol, o ang tanan nga mga martir, kan Santo Ferrer, ug han nga tanan nga mga santos kaday-dayuday. Ini nga unong
nga nakapahibalik haamon nga daha imo, magapalusad unta han kalinaw ug kausuwagan han bugos nga kalibutan. Riguna ang pagtuo ug pagigugma hanimo singban nga naglalakaton dinhi hatuna. Upod hanimo surugoon, Hilio amon Santo Papa, kan Crispin nga amon obispo. Upod han nga tanan nga mga obispo ngan hadton kinarawat ang sakramento han orden ug ang bugos nga bungto nga imo pinili. Pamatii maluluyon nga amay, ang mga pag-ampo hinin nagkatitiro kaya dinhi ha imo atubangan. Pag-urusaha ha pagigugma ug kaluoy ang imo mga anak nga nagsasarang habawbawhan kalibutan. Karawata ang amon mga kabugtuan ugan nga tanan nga magtadong nga tinalikod na hinin kalibutan nga dahan imo ginhadian diin hingyap namon nga magkaurusa kami didahin dayon nga pagangbit ang imo himaya tungod kan Kristo nga amon Ginoo taghatag han nga tanan nga kaupayan. Dinagi haya didahaya upod haiya, didahan pagkausahan Espiritu Santo, haimuan nga tanan nga himaya ug pagdaki, makagarahom nga may, adayon mga katuigan. Alayon pagkatugdaw, kay mga hinigugma mang kita nga mga anak ng Dios, pagpurusa kita pangadihan, pangadiyon, tutdo ni Jesus aton. Ada mga langit pagkayaw ani mo marahan ikan mo haamon ani mo ginagawa ipasunod ani mo kaputon inihatuna sugat man halang tawagan mo kami niya ingkaranon namon ay kinaalam tuwadon mo mga sala sugaran pagmaramon ang nakasalamon ang diri mo kami bayaan pag-ibig kami paglagon ang mga panulay kundi pauliya kami ang mga bawiya kami ginunan nga karaan ari kami kalinaw nga mga adlaw base pinagyan pa malulod dayon kamihan sa lawas kamihan tang malipan pag-abot na sa hadiah ang gahulugan himaya yan ang kakayunan
Ginoong Jesucristo kay nagsaring kaman haniwa tules an kamurayaw nakon kamurayaw ihahatag ko haiyo. Ayo sa ipagkulawi namon mga salakon diyan pagtuuhan imo singbahan. Ngan sumalahan imo kaburuton ihatag haamon an kamurayaw kaut. Ikaw nga buyog nagahati kadayon pangakatuigan. Amen. At kamurayaw Ginoo dayuday maada haiyo. Ipakita tayanan kamurayaw ni Kristo nagahadi dinhi ating Kristo. Kabugtuan inian korderohan Dios nga nagkukuha han mga salahan kalibutan. Baraan na dun gintatawag nga daan hapon han kordero.
Magampo kita. Makagrahom ug waray katapusan nga Dios. Didahan pagkabanhaw ni Kristo tinagan mo kamihin kinabuhi nga dayon. Dugang hidin hiya amon an bunga hini nga sakramento. Ngan po na namon mga ating hinkuso. Ikang hini nga nakakatambal na pagkaon. Pinaagi ka na sa Kristo nga amon Ginoo. Kantahon naton ang himno ha naton patrono San Vicente Ferrer. Ikampo mo kami San Vicente Ferrer. Magampo kita. Ginoo amay nga higugmaon. Dungog kan San Vicente Ferrer amon patrono. Imo kami ginpapahiman imo mag-upay nga magbuhat para haamon. Pati kami en buligi nga magpabilin dida haimo. Pinakigan na sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon lanay pangalingkod madali ay na. Amati kita entera kapulong yung pagpasalamat naton namumuno naton kapilya si Brad Nerio. Mopay nga udto aton nagtanan hangaran han Baras Pastoral Council kami nagpapasalamat han iyo presensya yana hining kapatronan ni Senior San Vicente Ferrer nga naton gihapon papasalamatan na naton makagrahom nga Dios nagintagang kita hinmaw pa nga panahon niya ng adlaw. Kanina medyo inoran-oran, agi sigurohan kaduro ng kamapasok. So, gintagang kita in grasya anaton patrono. Nga, maiban-iba na naman la ang kamapasok anaton panahon. Nga, nagpapasalamat gihapon kami anaton tutulong ng mga kapadian, nga nangunahin nga aton misa. Siyahan, di Padre, Reverend Father, Amabi Muslares, ang iya hini domicile resident sa Oras, Eastern Samar. Dati inihiyang parish priest han Kwasay pa ang Kwasay Parish han Santa Cruz. Padre Amabi, da mga salamat sa nimo presensya. Anatong gihapon usang padi domicile residence niya Borongan, Eastern Samar, na assign hiya na presenti San Lorenzo Ruiz Parish han Manikani,
Barangay Binibista, Manikani, G1 Stern Samar. Ngano sa gihapon ni ang formators ni Rabian, Seminaryo di Samarin, Seminaryo di Sos Nazareno Habarungan. Padre Lito Cardoso, Reverend Father Cardoso, mga salamat. Anatong gihapon, waray pagkabutlaw, aktibo, nga nagahatag permi, iniyahin, giyahamon nga mga opisyalis kada chapel, wari niya pagkabutlaw, han iya paggiyahan spiritual nga aspito, domicile residence gihapon niya barangay Habag, Giwan Stern Samar, Reverend Father Juan Adamson Albert, Padre Ads, da mga salamat sa imo pagbulig. Nga natong gihapon, Paris Choir, Barangay, Santa Cruz Paris, Santa Cruz Paris sa Pau, da mga salamat sa imo presensya. Hanatong Kapitan, Papa Tito, salamat sa imo pag-assister. Hanaton Chapel, San Vicente Ferrer Chapel, ani mo rin pagkabutlaw nga pag-assister. Pinangunahan ini nga mga diyana, pagtikang hanaton na binaryo. Hanaton gihapon, sponsor, hini nga misa, nga pinangungunahan ng pamilya ni Nawara Manupili, nga Manaili Kabusora. Da mga salamat sa iyo pagpangbit, sa iyo grasya. Nga hanatong gihapon mga sponsors, hanalabay nga Nabina Mases, da mga salamat sa iyong tanan. Anaton youth, nga in charge sa naton decoration, anaton mga bukad, da mga salamat, kan Joshua. Anatong gihapon, San Vicente Ferrer Choir, da mga salamat sa iyong tanan. Ngan, sorry, andiri ko mamimensyon, kay damo inira nga binulig hindi nga maging successful ini nga aton niya na pagsilibrar hini nga aton kapatronan. Although waray manggod aton nabinamas han April 5 an original ni Senior San Vicente Ferrer nga kadlawan tungod ito niya kadlawan amot ang iya kinamatay April 5. So waray kita hadto pa kapag celebrate good kay Easter Sunday. So priority ta an Easter Sunday. So anaton sound system, salamat. Bisan waray hermano, at least nakita ko naging successful ini nga atong pagselebrar hini na tuig. Damo nga salamat sa mga tanan, mga bakasyonista, ngan mga tagalinig gihapon na baras. San Vicente Ferrer, igampo mo kami ngan maupay nga patron haton na tanan. Angaran han bugos nga parokya an Santa Cruz, karuyag ko ipaabot an akon pagpasalamat ngan pagtagusya han Kristohanon nga katilingban dinhi han kapilya ni San Vicente Ferrer han Barangay Baras. Kinita ko an iyo hugot nga pagtuo, an iyo pagburublig nga base ini nga sagrado nga buruhaton o naton sagrado nga mga buruhaton maging tuhay, maging solemne o maging makulugan para aton nga tanan. Salamat kaniyo padayon nga pagampo diri la parahan iyo barangay ug iyo kapilya han Kristohan nga katilingban dinhi ug iyo kanunay nga pagampo para han bugos nga katoliko nga singbahan. Ang tanan nga mga binulig nga base maging malinampuson ini nga aton mga sagrado nga mga buruhaton maging taga dinhi man ini nga barangay o taga-gawasan barangay. Ang Dios maaram han iyo mag-upay nga mga tuyo ngan bindisyonan paunta kamo hindamo pa nga mga kaupayan ha iyo
padayon nga pagbudlay ngan paglakaton dinhi sa kalibutan. Maging makahulugan pa unta ano yung mga kinabuhi ngan mahimo kamo nga bendisyon pa nasindamo nga mga tao. Nagpapasalamat ako partikularmente naton mga opisyalis barangay, pinangunahan naton Kapitan Mano Tito, ngan naton mga opisyalis dinhi aton kapilya. Waray masama hin kamaupay kunan usa nga komunidad nagkakapurusa para hin mga mag-upay nga mga katuyuanan. Regardless kung ano animo posisyon, kung mga butang nga may kalabutan, han pagdayaw han Ginoo, ngan pagserbi hanig kasitaw, diri unta naton igimot, itaada nga aton mga bendisyon, maging aton hibabruan, maging aton kinaadman, aton mga hiagi, aton mga posisyon, aton mga kusog, aton mga talento. So haiyo nga tanan nga kaapi hini nga komunidad nga tanan nga mga sinuporta hini nga sagrado nga mga buruhaton, damo nga salamat. Babalikon ko lang ahaw ang pagpasalamat kan Padre Amabe ngan kan Father Lito. Naglinangoy pa iniya tika manikani. Si Father Lito Ancora Parko ako kabalanhiga, seminarista inihiya. Saan pa sumulod ako? Ngahaw. Kasi sinulod ano niya seminaryo, high school, ginawas, nag-eskwela hagawas. Engineer inihiya, ha? Diri la nangaran, ungod iniya, engineer, lisensyado iniya. Nag-eskwela hagawas, katapos binalik ka seminaryo. Ay karuyag niya mag-engineer hansing bahan hang Ginoo. So, kaupod ko seminarista ya, kaupod ko da Balanhiga, kaupod ko pero sa Radyaw, pero sagkahan mga kabubkiran, tabok-tabok mga kasalugan. So, damo salamat Father Lito. Magkapadi niya, nagkaupod kami ngahaw, naging assistant ko ya dito Dolores. Amot kung kay Kapkaman na akong pagbulag nga ako tulo ka tuig, naging assistant ko nga hawaya dito hatap. Tapos pareho kami igin-assign nga ni Hasor. Diyak maaraw kung kano nga sunod kinanglan magbulag na kita, magharayo na kita. So once again, damo nga salamat kan Father Lito. Yan hanapon choir, salamat sa iyo. Dato choir urusala ini rayton mga choir din choir ini right mga choir din ni Baras kaupo dit kana adi nga nagsiserve di parokya urusala ini usa nga choir han parokya, although may danira kumbaga specific na concentration and dinhi Baras na concentrate mga activities nganhi pero na serve liwat siya dito kanang bugos nga parokya. Pero naman ang ditong usually nga bugos nga parokya na concentrate dito pero nagserve liwat nga dito ba nga mga kapilya. Uusap na Ginoo naton ginsiserbihan. So hayo nga tanan damo nga salamat. Ito naton misa buwas ikakadaat kahiton alas 8 hitaga. Nagkakamata na kamo hiton. Yan misa rikim. Diri sigurado nga magmamata na hit alas 8, din hinala kamo pagbanig hit gabi. Pero din nga ni kamo katurog, diri pa kamo magmata, ilalapit nila kamo pagbindita. Para may yung advance na balitaw. Once again, damo nga salamat sa iyo nga tanan. Alayong kita pagkatugdaw.
Sana ko maghatag ito ng final blessing. And ako naman pagpasalamat sa invitasyon ni Father Ads na maka-ubod iton iyo selebrasyon din ito niyo kapiestahan. Damo nga salamat. Father Amabi, former parish priest. Si Father Ads, iyo parish priest na. Maybe in some other years, I will be your next parish priest. Ngatanan man la iton pwede. Ngatanan man so, otro damo nga salamat. Yan, mapay nga patron, ha iyo ngatanan. Han ginumada ha iyo. Sunan kamuhan makagarahom nga Dios. Amay anak ug santo. Human na ang misa, baluna niyo ang kamurayaw ni Kristo.